Deputy Chief Executive Member ka KHADC ubak pensyingan NCM, ulaong baka Executive Committee kalapatha ya ka Delimitation Committee bakan pendam ya ka kam kloy kat bala, kenang banyo banwanra ya ka Kaiphod ka isi, banra pat ka dorbar banyo ya ka jing menjur. Habakran mentakasngi ubak pensyingan ulaong bahadin balayo ya ka Kaiphod. Na ka Delimitation Committee, ka Executive Committee kanya thir shwa banra sya ka dorbar, banyo ya ka jing menjur shwa ban pha sya ulat, lingba ka sorkar jala, banyo ya ka jing menjur. Ulaong baga Delimitation Committee syan kan IT ya ka report sya ka Executive Committee. Laban kedaw baga KHADC kala thau ya ka Delimitation Committee ban penwandur baha ya ki shnong bat ka jingdan ki nong thep ban hap tara ya baro arp khnai tali ki MBC Konstitwensi. Namar ka jing penwandur thamai ya ki shnong bat ban pen ya hap marbiang ya ka jingdan ki nong thep vote haki Konstitwensi kala penlong ya ka sorkar jala ban penjalan ya ka samoi ka KHADC bat JHADC sa hendru benai. Kumba kalong menta ka jing pen khrek kala yat shat bat ka basa kalong satang ban yo ya ka Kaiphod na ka Delimitation Committee halor ka ni ka benta. Kaba jungki konstituensi. Aga baydey bat ka report na ka Delimitation Committee nga try kuman seperti mau ya pi ba hadin bagi melak ban pendep ika kam ha ka puar ka piang kila tho syangi ka isi bagi ong bagi don kami ka puar biang sa kandiat ika takaju ngila pha sya ka state government nga bikin mau ba buat na kaliang state government dekat gubernur kila extend san dibunai na ka bentajungi kenapa puan dibunai gen submit no ya ka report jom ka Delimitation Committee ya ilalong endorse patki very soon ngan try gen sa submit no ya ka report kindala submit ka report na ka Delimitation Committee ngin sha shong ka executive committee ban discuss ya ka report ban hadin baka executive committee kala menjur ngin sara hapo ka house ban ya ka reconstitution rules kaba jungki constituencies nang ta ngin sapha sya gubernur lembaga state government ban yo ya ka approve then in yo ban go ahead ya ka elections in persangkat bala ban pendep employ ngila khampa ngila ong ya ka Delimitation Committee bahkan president ka bala nang bangin yo ban discuss no haka executive committee ban yo ban pass house